Dr. Amanwar, Director ke DHS, haga shiteng senya jak shipo terik unaitung ula pentip haga RiKhasi channel bagi dan saat prangut ki shipai BSF na umpling ki blayo COVID-19 ulo angru bagi babun ki de ki bawan na barjala. Dak jingyo sakini ki arpo prangut tang menta ka sngila dan saupu ingot ki bangat hauniu knyang jingpang haga jala Meghalaya. Kumbalong minta ke jala Meghalaya ke dan chispa saupu artli ki positive case haga bagi active case ki long kedai pesan ngut bar ki bakot ki long sau pesan ngut bar arngut ki laklat no. Mentani yo sa arpu prangut tang di BSF sudah. Kini ngapo nai doktor ni. Na umpling. Okay. Tang ni pali lebih detail sama arpu pala confirm. Ha. Mo, dai ki wan ni padi yo sama kidi ki buan na ba. Okay. Mo, tak okay.